بقروا بخناز نورو الحمد لله ربي هنيا بقلني أجو فديس كان أنقاف دراتي لقي قافا جولة من قدو جتو عادتيا جتو أباخيا جاو ورخينيا جاون لقيه ربي برام فديسي أيو ركو واجرا وقادي في جتو لقيه نجي انتهاتي في يمالي عادتيا بر ربي برام فديسي وقوم قميصة في تجينك ربي برام فديسي برسي في براي سيفين بداية فديس إلو فديس ربي برام فديس جتون بيتي فديس بيوم تا القوفتون أجتونا ربين أكا فديس سنك أباجتونا ربي أكا سان جاني تيبا ربي أجي أولك أبا موهي فديس كان أكا ستين غافا جولي لأجينجي أمان لأجينجي أورا فديس يوجان قلبي يا فديس وربي برام فديس يوجان فديس مسني كوبا كبا أكا ستين بدرت أمان لي فديسي أورا فديس كان تنقلو فدا أيوتيا غافا درانا تيمي ربي جزاسي أخفلو في فديس كان قوفا يجون لأجي قوفا غافا سني ربي سنا ديبس آمين قوفني غافا سني يو ديبيني فيتني مي فديسي akka gaafa duraa himan quufa isii quufa gaafa sanii sayyan yaa rabbi deebisi Allahu akbar fadisi aya fadisi mai bishinga isi himanga faisi bishinga gafasi isan khaliqa debisi Allahu akbar abo kufa gafasani sarabbi adebis Amin warri fadis biya guutu danda Ethiopia jantana guutulle biya alalle danda bishingan fadis gafa dura akka imanitti kufa gafasani sarabbi adebis Amin amma warra fadis janiyati eisa rufte fadis yogaji namni nama wajina so wasioliti nibeina nuti asiola kana ko asio olgota eisa rufte warra fadis jan sio jintu badan warra fadis khagafa dura san arrakane chuturan rabbi sir hajiji Amin me amin ji sinje Amin warra fadis rabbi sir hajiji Amin rabbi galande manati robi warra fadis ogan gale robtafi نترو أسيونا روب ويتا أسينو روبون انتو ربي أخويو تبريز كبيراني كبامين اللهم حوالينا ولا علينا آمين اللهم حوالينا ولا علينا آمين اللهم حوالينا ولا علينا آمين يا رب نتروبين آمين أنبغى اللو نتروبين آمين ورا فدي سيدنا روبيف آمين روبيف يا ربي قوفا غافا درا سنتيبس آمين يا ربي حرم بدا مغرت سنتبمسيس آمين ورا فدي ربي سني تياديبس آمين قوفا غافا درا سربي سني هاديبس آمين أبو أسد ديبسي زكاة كنف ليس الرافع ربنا هقول آمين ورفض الزكاة نخفلتمون كفلتني نخفلنا بشنجا يوكنا إبني بشنجا قفتن نخفلتمون كفلتن زكاة مجلس هذا نبدمون نبدن ندامنا دراسات أريا نفرتمون فرتن نفرنا ديني قبسيفتمون قبسيفتن نقبسيفنا مجلس بكبيرات الزكاة كيسن جيستري نغرغرتمون غرغرتن نغرغرنا أكو غورا كتني خنامي بودا غرغلتني أغاهما غرغلتني ورفض الرا ربين إرائي جيرا يوجي جيراته نيك إيبالتني إنجي بشنگا غافت روا خابوتي تيسني سنيك إيبالتني أكسي بولا غافت روا تابوتي تيسن بشنگا تنائتو سن تا نگويني غيسا غرغلوسان بلعوسان تاما بيهتي ديبتني ببا وطنسن ورب بني بشنگا تنائتو سناغول آمين آمين جي آمين ورفض سرب سنين رحاجي جير آمين warra fadis khagafa dura hima sarbi sinago amin mangudon teenya gafa dura ogaro badabde diro qabri bana jiramo masjida bana jiramo yeta marakate jira jete barbati mangudon teenya gafa dura khanuma din kanalle dubbe ni fedan din isimani la labdambo tibaga din teenya boti khasri gatai mal warabdan isi gatai na gaifa sirki na gaifa jiramosi manguddoon teenya deemtee barbaadde qabrii banamtee barbaadaa jirana waan rooba dhabneefi jira dilii dalagamtee jira masjida waan rabbiin nu dallaneefi jira masjida nu waa laalaa jetti manguddoon amma zamana kana namni rooba dhabuus maal balleeysinee hin jiru maal balleeysine dhiiroo nu waa balleeyse maal rabbii yakkine hin jiru namni
gaafa duraa manguddoon akkas jechaa turte hanga dandeeytii sii rabbi sodaati manguddoon teenya sun saniif rabbi kasib bishin gaafatis asaloo muran hadura hafacaasanirra guddaa hogguu lama warri fatis hogguu sadii bishin gaamurachuu ture dhageenya asaloorraa akkasii bar akkas ture warri fatis naa ifiin maarreen dhibeen naan dhibe jedhanii bishin gaatuman jangaafa dura akkasimi quuftanii akka ta'an dhabanii asaloo maal taatee bishin gaa bakkatti naqan dhabanii fatis rabbi biraan fatis hanga jettu manguddoon keessa jechuudha fatis gaafa dura rabbi sinaa godhu Amiin. wallahi garaa nama nyaata warri akki fatis kun garaa nama nyaata waan kana fudhachuu waan dandeenyu ummata keenya isinis nuhi rakkoon teessan rakkoo teenya beeti teessan beela teenya rakkoon fatis rakkoo ummata keenya nu rakkoo teenya rabbi isinirraa jijjiiru yaa rabbi irraa jijjiiru rabbi isinirraa jijjiiru rabbi isinirraa jijjiira diin jabeessa Amiin. rabbi isinirraa jijjiira majlisa qobsiisa rabbi isinirraa jijjiira shirkii dhiisa rabbi isinirraa jijjiira badii dhiisa fasaada dhiisa aadaa shari'aa wajji wal faalleessitu rabbiin hin feene dhiisa shari'aa islaamaatiin kannaa shari'aa islaamaatiin heerumsiisa shari'aa islaamaatiin oolaa bula rabbiin isinirraa jijjiira ummata keenya rabbi isinirraa jijjiiru Amiin. rabbi isinirraa jijjiiru Amiin. waan shayni reefu haasawsan hin dhagayina waan salafiyyaa inni jedhu san gartee waan akkasiitii jirata shayni reefu nuu hime san warra akkasiitii jiraan dhageessanii dhageessanii warra nuti salafiyyaa isa salafiyyatul jadiida warra ifiin jedhu jira nuti salafiyyaa waa haaromsitu maal haaromsitu maal abbaasii haaromsitiin jee mees keessaa namni salafiyyaati harka baasaa mi harka baasaa baasuu kaanii dhaabbadhootu ni jiran hin jiru as keessa haadhoon salafii warra ifiin juu fadisi beeynaa beeku ni jira abaluus jechuu dandeenya as hin jirre malee gurri keessan nu bira jira deero warra fadisi isin beeyna salafii waan jaansan ummata isiniifi nama jarasan isaaniifi ikhwaana ara wallole aangoo irratti eenyu fi eenyu mootummaa warra Abdulaziizii fi warra isaantu warra Abdulaziizii fi amma wanni ka fudhate ikhwaanaatu aangoo irra wallole adeero paartii isaan lola biyya alaati as fidanii amantii nu godhan nuti warra paartii irra wallole aangoo irra wallole ikhwaana jechuun paartii dhageeffadhu ikhwaananis nu aangoo fudhata jaa aangoo irra jirus lakkii aangoo rumaa itti fufaa jaa achi wallolan lolasan oofanii as fidanii ulamaa'ii darasaa ummata islaamaa akkana jiru kanaan ikhwaana jaaniin warri salafiisan nuti aangoo warra Abdulaziz hin barbaadu fuufta biyya teenyaatu hin barbaadu ta biyya teenyaa tanaa ni feena nuti feenu bar kanuma harkee olii gadi hin deema malee nuti aangoo ni barbaanna akka islaamatti nuti aangoo ni barbaanna aangoo ta'eef dandeesse qabna tarabbiin nuu kenne islaamummaa kaa tana qabna nuti aangoo waan itti goonuu qabnu diin keenya dalaynee waliin ga'uu dadhabnee ummata kaan dhiisi waan ta'a balaaqalaa aangoo siyaasaa dhiisine tana asit dhiifne nuti yoom taasii warra suutii ta warra Abdulaziz kajeellaa nuti duuba nuti waan Muhammad Abdulaziz achi qopheessee as fidanii gowwaan keenya ikhwaana jee isin arrabsu jira ummata keenya quban qabdan isin kun warra aangoo Muhammad Abdulaziz tiisu waan Abdulaziz kajaan namicha gurbaa fattaala iyyaala Ameerika guddate ka ummata keenya buqqisee mana hidhaatti akkasii cinqii godheessan quban qabdanii isin ummanni Oromoo waan hidhaa mana Suudiitti quban qabdan moo quban qabdan dubartoonni waan achitti quban qabdanii isin ni dhageessanii mee namicha san tuutuutu ikhwaana ja'a deemaa Itoophiyaa keessa laqaadhaati waan akkana oofaa jee isaan aangoo warra aangoo isaatiisu jarri kun jarri ikhwaana finjuu kun warra aangoo namicha saniitiisu milikeeta isaanii namicha san birattu qaalaala ni rawan Muhammad Abdulaziz iyyaala jii birattu akkamitti islaamaan namicha islaamaa mootii islaamaatiin iyyaala jettaa jaanii lolan as taa'ee daalachi kawaan nyaatu qabnee biyyaati miskiinni jechuudha kanaaf wanni warri salafii finjuu san warra kanaati iyyaala aangoo Muhammad Abdulaziz tiisuudhaa yaatuun sin jee amantii miti paartiidha isummaanuu fi mataansaa aangoo Muhammad Abdulaziz tiisuu akkas godhatti islaama fakkaate ni dhageessanii jara san ni dhageessanii qaalii isaanii ni dhageessanii jala ni yaatanii itti kafartanii mi rabbi isaan ajeessu jime yaa rabbi ajeessi waan salafi jettee as keessa yaatu san rabbi si ajeessu amma as keessa jiraachuu dhabdu rabbi si ajeessu rabbi si ajeessu ajooyte khillee ajooyte rabbi si haa godhu khillee ajooyte si haa godhu sheekan arrabsanii nama Sheekh Abdulaziz fi ikhwaan ajoo nama sirri jettanii isin
nama sirri jettanii isin je Jannun. sheekan keessan kana ikhwaana jedhaniin ikhwaana isin beeytan akkanuma naga ikhwaanni paartii biyya alaati taa ala jirtu waan as keessa jiru ikhwaana wanni jedhani jiru as keessa maqaa kana baasaniif ummata kana warra kaafira jiru islaama jettaniin isin hipponeeso isin kana nama ikhwaana jarri kun isin kaafira ganaa amantitti isin yaaman hootaa jedhanii ganaa qaama sirraa dhiqee shahaadaa siyachiisuu fedha ganaa amantii haaraa fidee ni qeebaltaa ganatti ni qeebaltanii darasaa ni qeebaltanii darasaa itti qorii qeebaltanii itti kafartanii mee ikhwaana ufuufji salafiyyaas ufuufji lachuu teenyaa miti adeero lachuu teenyaa miti tana bakka baraniin haa dhaqanii Nama Rabbi sana godhu. Nama Rabbi sana godhu. Nama Rabbi sana godhu. Rabbi sana milkeessu. Ufa gaafa dura san Rabbi sana deebisu. Ufa gaafa dura Rabbi sana deebisu. Yaa Rabbi si dhuunfatee aangoo samii fi dachii gabroottan kee wal dhabee bahee achii fi achii wal jaalachii fi qalbii godhi tajaatu wajjii. Dinkanenu hannute irra walii nu galchii irra walii nu galchii dinkanenu hannute irra walii nu galchii irra walii nu galchii salaamullahi alaykum antum yaa ikhwaani qalbiin nu guute michihin dhiiroo jira dawaani ni jira waan dhabamoo yoo ni barbaaddatanii waan biraatii mi qur'aana isin maal jettanii irra walii nu galchii waan biraatii mi qur'aana isin maal jettanii irra walii nu galchii namuunaaf beeka jedhe tanuma saaha farsaa